Ka dorbar right nam dong rengkat ke elaka nong jingi ha ka setiap arflai trik naiwing kila penlong ke jingelang ban penrem bat persya ya ke jingpa penlong dorbar ka administrative officer AO jong ka JHADC ya unong pet ne caretaker ka thar menri ha kani ka arpusan trik naiwing ngi persya ya ke jingle jong ka JHADC ban penlong ya ka dorbar na ke benta ban rakno ya ka thar menri syapo ka elaka nartiang namar ka snong thar menri kadang ha hapo ka jingpet jingkmi jong ka elaka nong jingi bat ka right nam dong laong wahe right namdong udoloi nong jingi uma kopiosnes daw ulaong ba umdon jingtip bat umyo jingtip halor kani ka benta bat ka jingle jong ka council ka longru ka basngokya namar ka snong than menri ka hap hapo ka elaka nong jingi nalor kata ka dorbar right namdong rengkat ka elaka nong jingi ki penpau ka jing persya ya ka dorbar u caretaker namar ba ya ka kamput elaka jong ki ardoloi ompat lak ban penbej haduk menta bat ladawa ban pendep syua ya ka jing penbej ya uput usam ki elaka step yo ye chem wiki wahe anam dong gani to dia chong ye perkat kam ka meeting special meeting ni ba hadin wa yo ye kecithi next council wa dapat penman dorbar yau caretaker yang kethat menri kat fantrik te dapat cithi ke council cha ka nam dong cha ngau doloi teni dia chem i kinong sa akut ni ba le wa penman i kini jingi chem to sniaw longo i leni phlai hadin we yo pediang ye chitin council wa da penman dorbar yo caretaker yo kachong tha menri wa mandor bar chnong hagar fantrik to gani ki jing pha ko office wa mandor bar chnong caretaker hita tha menri to ni daw to tho chia go to ni daw wa kacang tak menri de dawa ko upsia kerpat ki office upsia no cepo ke ilka nartiang kat kam ki siti ke wada pitip council changa kam doloi te ni bha chuai te hadin wada yo ik siti te ni nga kam doloi angkat ke council de kra lang ni sirup wat council lem to di wa phla tetip ki ko to ka that menri woro chka tu em ka po ke ilka no chingi te ko penpela do to wa nei daw wa council dang duk ko u penman de ka dorbar hatha menri yo i jing che ni ba nagaling yo nga kam do loi le de i jing tho de penchi council ha jing to wa ka chnong tha menri te nga kerpat i council ke office em brom ke wa pai ya ka ki elaka ya ki chnong hapo ke ilka yang i musnya baha man wo priang ye ke jingkerpat kionga kam doloi bat kam ju le na kaliang ilka wa bichar benya ya gani ke jingkwa yang kathat menri ni baha kum em nong rim hewan bat na council le jan tip baik ko to wa sang that menri em ka hapo ka nong chingi tang ko phelawan wa ile wo ke council wan dang duk wan ko wo uli pha penman de dorbar khnang wo yo ki ke jing chia na ki no chong chnong te ki sakhian na kam do lo jo pai de jo sumar adu ki long chua man chua hadu ko beteng ko kat ni de sumar i da pai bnia i da sumar i pu sa mi elka da sanchar apo ki chnong ki thau ko em po ki elka kat kam ju man chua re mot ko khlip mat mi no ke ni ka huri hura te yagani hi nagaling yonga kamu doloi kepat ke office ke alang ko wa i kam ke elka bat chirut bunga doloi kenang wo yo lai iwan ijing kelumar la ne lang lai iwan ijing ya per jing mot apo ke elka yong i wa penbai ha ka te kluti ke boto pat ke wi to ke jing keli ni bha wa chikat tu tip i boto ka that menri em ka po ka non jingi nadu wa wan chong chnong gi hapo upur sam yong i hadin wura dep wan gi hapo upur sam yong i wan rep wan riang wan chong wan sa gi nei benta urep ukhi ukhan gi te hadin wudi yabun gi de penman ka kam ka chnong te de tip i woto ye ka chnong le chua stang ke chnong to deiwa tip hi ke elka na tip hi udoloy yong ke elka nong chingi mto de wa tip u udoloy elka na tiang te wa phla wan kat kam ke jing tho
nak kat kam ke jing petip nak office wa ka chong tha mri dawa no ko sia no unbiang ke jing mut ke ketin unbiang mut ka mong snya kam wa menchua to ka tha mri em ko ke la nartiang re man ko phla wa to wa ka tha mri menchua mju em penhab ka po ka nartiang sendet mi no ka jing dawa penhab biang che ka nartiang te ngana le nga duloi kerpa de office wa ya kre lang khnang wa ya u lai uthut lai wit hai rekom sanchar kadar yang akam duloi po ke ilka tengah gidi don hi message ke kerpa de office saya bah priang ke jing kerpa yang akam duloi bat kam jo le yang ki khon ke ilka hiwro wa mho priang ya kam kini ki jing dawa mho priang kam kini jing dawa na geleng chnong hanrai to bichar bnia chua rengkat ke ilaka iwan I wato iwan I walai te na geleng yonga kam duloi snia wato snia khya hadu kata le ne mut snia longo ile wa ke jing dawa yong tha mri to tip ini daw ne yi daw ke chong tha mri chu chkat waro chkat tu em ga po gel kanong jingi hanrai na ge yi ga daw wa pan man ni ga tha mri wa u korpa de office wa sia no chapo el kana tiang te kwa tip ye ka daw ro ni bha wa tangi ka daw lam tip hanrai mi no pen ban kam kini ki jing dawa te ngana kle nga kam doloi ro chkat tu ju bichar da em jing wit jing thut ha gi pra jan chnong lani iwan ki jing misau tho nakle nga kam lo chimkhia wa pun bai chimkhia pun suk penchong suk penchong san ya ki khon yang ki chnong ki thau hapo ke elaka te nakle nga chimkhia kat iwe wala kam doloi penchong suk penchong san ya ke elaka te kejing geli to wa ni daw that man riwan man bro skatu deman I kam chip be kam chikon chipa hanre mot ko phlawan mo ni daw ko that man ri penman ka wa udawa cheka council mot klem de tip I tedong I klem tip I daw tele em iwan I daw jiskat to penpau to pencia ki ni daw hanre ong he wa ka that man ri em ko cha el kanar tiang to ko pakla yo le cm gi daw na galiang yang chang tha mri yes ka to nga kamu doloi wasan char ki bro chikat tu haw em iwan I kam yong ki wonjing e yong ki jo wan gi chak office yonga wo ya pan bai ne ya pensut ya selok ne iwan I kam hanrei man po hang kini gi benta mot na galiang nga kam doloi em jo chik tip em mu selok chual ne em mu tip yi daw ne bha yo le cm gi daw telo to em gi daw knang wa nga kam doloi yo tip bichar yo tip open baik knang wa yo lai iwan kin ram po ke ilkayong te ngadu ite kintin te wat kam hagju cham kut te kerpa de office wa emborom wa sna bha bichar bnia ne bha nagleng yong I da tho chia I da pencis council hankat chikat tu le council hi wa iwan ki kam ki jing to wa ki jing to wa kam ram gyonga po ilka kam tam kam chnong yong thamri haw rep jit I we chnong de executive council wat kir court council da em hi wa chiwan nadu menu nadu nu em ga ka thamri po el kanong jingi but em hi mo wa to waju em ga po el kanap tiang te ngatharain council le jan em baik kir court ka mut suk ha ko pen bai ini wat kam ju le nagliang ga sang tham ri le kipat wa mut to em ga jing sao thau ni daw man to tip ni daw ulai ko cha ukwa ku kurpat ikas council wa ulai si kana tiang te ngadu te kintin kurpat de office wa mho pudiang kami kini khnang wa I kam ke ilka yoman iku chong suk chong san yo nga le du chimkti kang wa harai hu to wani ga kam sar khadar po garai po ke ilka nan jingi po garai namdong kham tam hu to wa kajing yo ya ga chithi la po ga JSDC le ne la po ga EO wa peman ni ke dorbar hapok ke chong that menteri lemita ke that menteri ulai nok skill ka nartiang ko pelngo enga ho chimkti ke ni kaman pa ini jin le jin man yong ga daliang yong ga JSC chim ba ga ibor wa le ini kam kan kam te ke chong that menteri em go hapok jin pa yong ga ilka na jingi hapok jin pa yong ga rai namdong bad hapok jin pa yong ga chona namdong I woro chkate
chua chong chnong gi tai to de snong nam dong e thawi ki chong sa gi rep riang gi waro chkate waro gi snem gu la chedin mem ko won gi jing kerum karam mem ko won gi jing auri aura pemban mana po gini gi snem ku khaje ga mi snet kam gani dekat kam te ngal sia persa we to gani waga JSDC uli pemban gani ga dorbar hita po that menteri wo ra no e ga that menteri sepo ga elaka nartiang tengah ketua ongwi we to ini kam leliang yang ga JSDC siapa kerpat ipi kam ginong pelai yang ga JSDC wa siapa pi pembai chwa yu put yu sam yang ke elaka wato leliang ke elaka nartiang elaka najingi teladi dia iwan bete wi chap pia ini hitai bentai i pediang i memang kutai ite telada tau ha bi ke elaka nartiang per la ha bi ke elaka nang jingi per tangwa nang kong chwa pembai chwa gini ki put ki sam yang ke elaka ha chwa ura pi ke chong that menteri sa ke elaka nartiang gani to gini percha le nga le leliang yang ga rai nam dong ngorok kawi je seperti yang rai reka digini ko he chnong ko lang chru ga ini ko yin lang ni ga step ini kate da ko kwa pen siau dekat kam te khanang yu dam em ko won ke jing ya huri hura ke jing ya ki win ke jing umstam ke jing klumar ini tai kani da ko jing kerpat teleji awaga JSC lai bagi peman bai gini ke dorbar klem pep leliang yang ga pai ba yang ga rai hi le ni leliang ki chnong ko em ini kham tam i ko em ini marjan ni ke nam dong e nam dong bi mukhnang worok kini ki marjan hin nomi ke jing kerum karam hitai dekat kam te khlang yu lai kini ki bon worok kerpat leliang ga JSC wo pensenge chwa sindon ni gani ke dorbar hak arfasan terik i wo pembai samyo ke elaka kete yo ye pai lang wani rekat ugu deloi rekat ke elaka nartiang dia pembai lang khem em kon ke jing ya kelumar haperdi ni leliang ga le gani to kwa upen snyau leliang yong ga rai nam dong hui to leliang ga JSC bad hiju por beto leliang ga district council bad leliang ke elaka i mu deloi nartiang ke elaka nartiang ko ke elaka nanjgi ikwa gani to pembai chwa pi ki pot ki samhir ko muto lalai ka chwa lai lemper kini to gongwa kwa persiaw heberti yong ga rai nam dong to vito ini ke sengi nagaliang yong ka hadenu de yo iya ka city nagaliang yong ka district council de jingtip ke cha i ka dorbar song nam dong bi bat kamju ni ke sengi nagaliang yong ka rai nam dong bat chirup wa udaloi depan man ya kani ka meeting bat delang wa ka wagi wa chnong koemapo ka rai nam dong do man ni meeting ni ka step pada den wi de yo i kani city nagaliang yong ka district council dap jing sa khia ko khro ma wa yu i ka tu city wa nagaliang yong ka disonsil nagaliang yong ka JSDC de pha bai ko direct cha u kertikar yong ka that menri ha ko penman yu ka dorbar ha ka arusan rik ke teto sinekong kar kam ke jing lai luti nga kam he chnong yong chnong nong bi de em lang churup ka ilaka de em lang churup ka rai nam dong kar kam ke jing lai luti che ma wa em jing dunal ni em jing lebor yong ka sonsil de le ka ni luti tengah kamu buru wakrek nak mentak campai ba wakrek imlang salang bar usun char ka chnong ka thau mem ju kwa pen mi jing aru aura wakrek takar kam te kani jing la luti yong ka sonsil pen yu em ka jing thut ni em ka jing tko jing pelai yong ka ni bhal da kai e direct ko kani jing tho cha ka that manri wo pen man gi ka dorbar chnong that manri ba de pat gi lengba ka jing majority wo kani ka chnong that manri ulai ka chi ilka nartiang de em sa ka jing thut bat nga kamu he chnong wo em ka ni ka thau ni em ka ni ka chnong ten sarwa lengba ka jing ni penman dorbar yang kita dami iwan auri aura kar kam te nga pha ye ni ka message ko clear cha ka JSDC bat kamju cha ka district cha ka Jantia Hill si urok kawi wa kamboda nagaliang yang rai nam dong dele bo ko ye ka sitin do nin ka sngi cha ka io ha ko pen sange no sindon ni ka ni ka jing penman dorbar ta chnong that mari tengah kamu he chnong yang ka chnong nam dong bile ukrek lang cirup wagarat ukrek lang hak imlang salang walada ka sonsilhi penman gani ke dorbar tibi wa dami iwan auri aura bat karo kamte like khnang wa ka thma chnong ni ka thma yang ilakal ni yang ka raj udam gomi ni udam mi iwan ijing ya maya ni udam mi iwan ijing ya udam mi iwan auri aura hagani ka thau ngakarpat ya ka district council wo pesange ka sindon ya kani ka jing penman dorbar tai bat ngakerpat nagaliang yonga kamu he chnong le wa upenman swagi ya ka jing penbai pot penbai sam hoi to ka ilaka ni ba na duk de bun snem ha ka jing penbai yu pot usam yong ka ilaka mem yi ki penbai hadu kan ni bat ha kini ki bana de deble nagaliang yong ka disonsil de pha ka jing tip segi artli ki ilaka nartiang ilaka nong jingi yo penbai yu pot usam hanre ha kini ki jing penbai pot usam mem yi penbai
Takar kam te halor ye pun baik dekat sonsil depan mi ke hukum dah kamu yin wai ka that menri pun mandor bar yo we ke te jing dawa yang ke that menri ulai ke saka ilkan artiang takar kam te nagal yang karpat soal u chim si sendon ya ke jing ben baik pot baik sam yang ke ilkan artiang bar hadin wadap upembai uput sam yang ke nartiang war ka senong nam dombil dahap ka saka ilkan nartiang le to ka bentau hab i mem sam feri yi ulai bal da kachnong nam do il kachnong than mari hap ka chike il kan artiang le memper handrei ganin ke jingkwa yong kachnong that manri ku em haperdi ku em charut citai wa ukwa ka gawi kachnong wa ulai chel kan artiang kanim yi pediang tengah karpat sesin we ni kubor ni ke masjid ku clear cha ginong pai ya ka JCC khnang udam bi auri ora karpat e piwo sange bisendon ni kini jing mandor bar ka tugas ni bat bu ile lada mi iwan ni auri aura da ngai pi gani kubor la mi iwan ni auri aura yu ba khle gani kasni ikam ge he chnong ku em ku pa ye ke chong suk yang san ku im ye ba khle la mi iwan aura ku ble bon